se odazvali danas našem pozivu. Danas je Mitrovdan, rođenje Vuka Karadžića. S tim u vezi naša škola ovaj dan obeležava kao dan škole i kao slavu osnovne škole Vuk Karadžić. Žela bih da pozdravim sve prisutne goste. Na prvom mestu želim učenicima osnovne škole Vuk Karadžić da čestitam današnji dan, zatim svim nastavnicima osnovne škole Vuk Karadžić, penzionerima. Želim da pozdravim predsednika opštine Srbobran, predstavnike lokalne samouprave, sve direktore, sveštenstvo naše, sve roditelje i bukvalno sve prisutne koji su danas ovde. Nadam se da ćete uživati ove godine u našoj priredbi, jer su se ovi mladi ljudi potrudili da naprave jedan prigodan program za vas, odnosno za sve nas. Rukovođeni svojim nastavnicima, dugogodišnjima, to su Milena Cvejić, profesorka Nataša Mrkšić, profesorka Jadranka Miković i veroučitelj Dejan Korceba. Mi ćemo na prvom mestu pristupiti svećenju kolača, pa ću ja zato zamoliti i sveštenike da priđu. Nakon toga ćete pogledati jedan prigodan program, a nakon programa molim sve prisutne da priđu da se posluže hladnim kolačem. Hvala vam što ste odvojili vreme za danas. Označava da mogu da počnem. Evo, imam tu čast i zadovoljstvo da danas na dan škole predstavim novu knjigu profesora doktora Radoslava Supića. Žao mi je što on nije danas sa nama, ali evo tu su članovi njegove porodice. Ovom knjigom trebalo je da se obeleži jubilej 300 godina od osnivanja prve škole u Srbobranu, još 2003. godine, međutim, izvesne okolnosti su uticale da knjiga, iako je bila pripremljena, tek ove godine bude i odštampana.